جار کسلاو لوبن تماشاوان بریز بولتانا ده بجمیر ششا تایبت بروجاوای کردستان و سوریه جوارته پیشکش کرون آفشی سرنوچن. جیمز جفری شانده امریکای تایبت بو سوریه لگل برپرسیارین ترکیه لسر آواکرنا نافچای آرام ببی چکدارین پیده ریکفتیه. گره بدرسان دبیجه اگر هیئت داویا به هاوینه ده کمیته دستوری سوریه وره آواکرن. خیری بوزانی برپرسیاری کاروبارین ایزیدیان راگهاند چکدارین پکک جیانا خلک شنگال تک دانه. رژیم اسد راگهاند کو بتنه اولاتیم پشتوانیا ویکرنه و وجداری دوباره آواکرنا سوریه ده بکن. لباجار حسکه چالاکی و کمبونک آلیگرین رژیم سوریه بو پشتوانیا وی هات لدار خستن. جدرنا خوجهی سر رژیم سوریه و بلاف کرن ایرو لباجار حسکه کمبونا بناوی هفدیتنان اجتماعی یا جماورین حسکه به بجداری آلیگر و هوز و سرکوزن لجزیره یه پشتوانی رژیم دکن دست بکر. لگور همان جدره بجدارن وی چالاکیت بن دروش مودا خوازا دجاتیا هبونا امریکا لی سوریه و گفین ترکیه و پروژین جدا کرن لی سوریه کمبونه. بردامی چالاکی و لیو تفگر و کمبونن رژیم لقامش لو حسکه هفدمیوی کتین کو پارتیا کتیا دموکراتیک پیدا دبیجه تو چالاکی به مولتاوی نایل دارخستن. جدرن راگاندین اشکره کرن که جیمز جفری شانده تایبت امریکا بو سوریه لباجار استانبول لگل برپرسیارن پلبلندن ترکیه جویا و لسر آواکرنا نافچه آرام لروشالات چمی فرات ببی چکدارن پیده ریکفتیه. وزیر بروانیا ترکیه و شانده امریکای تایبت بو روشا سوریه ل استانبول درباری روشا سوریه جویان و پیش روشا سوریه گوتو بیش کرن. جدرین راگهاندن اشکره کرن که خلوصی اکار وزیر بروانیا ترکیه و جیمز جفری شانده تایبتی امریکاش بو سوریه لباجار استانبول جویان. دجوینه ده پیش روشا سوریه بگشتی گوتو بیش کرن. هروها جدرین راگهاندن دانزانین که اکار و جفری نخشره من بجو هبونا چکدارین یپگه لروشالات فرات گوتو بیش کرن و تکزیل سر هماهنگی بردوام نوبرا امریکا و ترکیه دکرن. مدیاین ترکیه راگهاندن بلاف کرن که ده جی جیمز جفری شانده امریکای تایبت بو سوریه لگل ابراهیم کالن بردف که سروکاتیا ترکیه جویان و هر دو آلیان روشا سوریه و پیش روژا نافچه گوتو بیش کرن. وکه مدیاین ترکیه راگهاندن که ابراهیم کالن و جیمز جفری آواکرنا نافچه آرام لروشالات چمی فرات گوتو بیش کرن و هر دو آلیان لسر آواکرنا نافچه آرام ببی پیده و چکدارین وی ریکفتن. روژا سشم جی جیمز جفری شانده تایبت امریکاش بو سوریه به سردانه کی گهشته ترکیه و وکه هات زانین که جفری لگل برپرسیارین ترکیه و پیش روژا سوریه و به تایبتی آواکرنا نافچه آرام لروشالات چمی فرات گوتو بیش بکه. هروها بریاره جیمز جفری پشتی ترکیه سردانا جنیف بکه و لگل نونرین ولاتین بریتانیا، فرانسا و آلمانیا و سعودیه و اردن و مصر بجوه و پیش روژا سوریه لگل وان نونران گوتو بیش بکه. گر بدرسان ده کنگره که روزنامه‌وانی در راگهاند اگر هیئت داویا و هاوینه ده کمیته دستوری سوریه وره پیکانین. شانده نافدولتی تایبت جبوی سوریه دبیجه کو اگر هیئت داویا و هاوینه ده کمیته دستوری سوریه وره پیکانین. گر بدرسان ده کنگره که روزنامه‌وانی در راگهاند کو ارک سرکی وی آواکرنا گروپا کیه ده کو پیک و برف جنیو و بچن چهره سریع کشبوی کریزا سوریه ببینن. شانده نافدولتی تایبت جبوی سوریه گوت کو جه انجمن اولهیان نافدولتی را گوتیه کو اوه ددما نهاده کار لسر پنج بریان بکه یا یکی درست کرنا دیالوگ نافبر رژیم سوریه و اپوزیسیون سوریه ده و یا دوی آواکرنا پیوندیان لگل توایا پیکاتین سوریه و یا سه اکتیو کرنا دو سه گرتی و بنچاف کریان. هروها پیدرسون دازانین کو برای چاره پیوندیا و به آواکرنا کور بندکی هفبشی کو حول ده داب مزرینه هیا و برای پنجه آواکرنا کمیته دستوری سوریه. جدما کو گیر پیدرسون بو شانده نافدولتی تایبت جبوی سوریه و بردوام حول ده درین جدا جدا به کریزا سوریه چاره سر بکه لی بردوام آستانگیل پیشیاوی جعالی ولاتین کو ناخوازن کریزا سوریه چاره سر ببه درست دبن.
هەروەها هەریەک ژێ ئەمریکا و رووسیا بەردەوام تۆمەتێن دروستکردنا ئاستەنگیان لە پێشیا چارەسەرکردنا کریزە سووریە ئاراستەی هەف دکن و ئەمریکا دەبێژێ حتاوەکەنها رووسیا نکاری ڕژێ ماسەد ڕازی بکێک و پابندیە بە بریارە ناودەوڵەتی 22 و 54 بکێ رووسیاژی دەبێژێ هەبوونە ئەمریکا دە سووریەدا نەڕەوایە و پێویستە ژە سووریە وەرێ دارخستن. بله تماشاوان هێجا لەسەر گەشتا جێفری بۆ تورکیە کو ئەڤە درۆژن لە تورکیە دمینە و لەگەل بەرپرسیارن تورکیە دجفە یانجی دجڤە ji بۆ گەنگەشەکردنا ڕەوشا سووریە و بریارە پشتڕەبەری خۆ بدە جنێف و لەگەل هەژمارێکە نونەرێن چەند وڵاتان بجڤە و ji بۆ گەنگەشەکردنا ڕەوشا سووریە و پێشەڕۆژا سووریە ئەنها jî میوانداریە شڕۆڤەکاری سیاسی منال حسکۆ کریە مێ بهتر vê mijarê li gel wî guftugû bikin birêz dema te baş be dawîn car Cefrî bi acizî ji Tirkiye derket di demaniha de ev درۆژن li Tirkiye dimîne و li gel berpirsiyarên Tirkiye dicive û guftûgoyan dike ji bo pêşeroja Sûriye. Yani çi devkeşa siyasî de hatiye guhertin heta ku careke din Cefrî seredana Tirkiye kiriye. دەم باش ڕێز و سلااف ji بۆی ڕۆژ بۆی تەماشەبانە سەرچاوە بڕاستی دەستپێکێ دەمتخۆست ئەزبان خوازم هەموو و خاڵێکە بچووچێک لەسەر مەسەلا گێر بێترسۆن ئەوەی گونها بووە ji aliyê FNva û kesekî nerojiye û nerwîj xwedî dîrokeka dwarê giftûgoyê de di nav Filistînî û İsraîliya de di nav Tamîl û gelek grûpê dîtirkê de weket bêjê xwedî roleka başin û zanin va plana baş bibne serî û levhatina çê bikin em hêvîdarin got divê sala 2019 de em karibin divê demê de jî kê çareseriyekê ji rewşa Sûriyê de jî bête dîtin û em millet jî kê karibê ji vê krîsahana rizgar bibe. Nisbetî pirsa te em hemî dizanin divê em ji rastiyê baz nedin em ji rastiyê berçav dênin Türkî welatekî qederê wiha kiriye sînorekî dovdirêj bi Sûriyê ve girêdaye ew sînor jî bi giştî hemû taybetî bi mantîqa Kurdistana di bi destê Sûriyê de ve girêdaye. Yanî ji aliyê emnîva حتى ام بيجن چخانا کوکی سیاسی هبن چخانا کوکی اکونومی نقبنا و ولات ده من لج عالیه امنی و تو در بالا هاتن یعنی کی آشتیک آرامیک د دوری د چینابی هکر ترکی نه خودیرو لک سرکت مسئله د بيد وی راستي باز ندن جبر ویجی که برین ها سالا گوچویو هی مثلا گو داعش و ما داعش و شری داعش واد مسئله ده هبو دنا قبینا ترکی و امریکا د کاریبو ناکوکی مزن در کبن جبر امریکا بحاجت شروان قصد و یپکی بو و عالیه دی ترکی و دوی دوستی خوش دستی خو که ترکیش دستی خو نبردی لی ایرو روش پیشتی گو اعلان کرند بیجن ما داعش توا کریا یه لفهاتن بسهلیتی دنا قبینا ترکا و امریکا د چبه او لفهاتن بگومان ای پیاده نپارچک جیبیان جی پیاده جبر اصلا نجبر دما دستپیکا شورشا سوی حتی وکا ایروجی که رولا شکروانا لسر عرده بود بس رولاوای سیاسی لفهاتنا سوریه دتکنه امریکا و ترکی بهتر دواره حلف ناتو دواره بیرو باوریا ده دواره دانوستاندیا ده امریکا ترکیش دسته خصوصو برناده و امریکا جیره پیوسته ده پیش امریکا ده ترکی پر پیوسته جه پیش ده حتی گویش دسته نسپیر روسیا و جه علیکی با وقتی گو بخازل دجی ایران جی بسکنینه گرکا ده حلف امریکا ده به وجبر في امریکا رازی بودن ترکا بخازل يعني حتى ترى ديك بريز امریکا و شرط و مرج ترکیه جی بجی بکه درباری درکرنا چکدارن پیاده لروشالات چمی فراتج ورکو اف شرط سرکه ترکیه درباری ریکفتن آدنا برای هر دو آلیان ده لسر آواکرنا نفچه که آرام براستي نسبتي ما جبرقم إيسان كردن وأم بحسي نتوي كرديد فكرن جارنا جي شيروفا كرا وأم شيروفا جيكيت كن مثلا أم خوشي تنغاسيتي دا دبينن لي راستي نها أبلم هاتنا قو چه ببي باشا تركي امریکا اوروپا حتی وکه ویگا ویدما گو پارتیا پکه که وکه ترور دبینه وزانه گو پیاده بشک جوی پارتیه و قندیل ای سروکاتیه تیدد که چاوا ای قربه یعنی ترکا رازی نگه رازی بونا ترکا ای بچه معنی بی رازی بونا ترکا اوا انو دوی رولاوات دوری دتونه بی و براستی جی رولاوا زیده مسئله عسکری لسر عهده تشتکی دی ترکی سیاسی آرمانج داخواز پروگرامکی سیاسی تونه یا جبر في امريكا دبيج عليكي و اوروبا بيج عليكي و بهتر تركا راضي بكن وين دوف شعبي باك بيدي وقنديلي بقرن وتكليه دولت تاجر دو خراب بكن جبر يك جاره تاني هكر
یک برپرسی امریکی چی خاد دپلای نمز دجیبه نانی زمان نگوت تکلیه ما باک سرت کن سیاسی استراتژی و جبی رو باوریه گوت تکلیه ما بار ام سلاح ضد نواج بو شری داعش لي خويات كي جماعتي جفيش خورا قازان ذكر وكيف واش جدهات وصلاداريه دستي خدا ديتن لي اوافيم نذكر داويا في صلاداريه بالنهايه ونهايه جي نسبه يوا كاتاستروفه جبر كاتاستروفا جواب سري ملتي كرد اني اي واش سري واش دركبي وكي نمونه يعني ده اف فيديو جو بلد من بجبت الديرا زوري بتشرق ادبي عرب ديجي وادر بما كرتنا خدنا نابل اف سيجنال جبوي اريكاريا تركاش بوي اريكاريا دفري دي تركيا انه اف جروب كان مقبوله ندور جو امريكا فاجي سيجنالات دي و عربي من بجي ديرا زوري بيجن بانفانات ناخذنا ناخذ باش بريز مدسبيك تقول افدروجن جيفري شاندي تايبتي امريكا بو سوريا لتركيا ولقال بربرسيارم بلبلندين تركي دي جيفا لقال وان رودنيج بو بيشاروجا سوريا وبتايبتي دفرا آرام ياكو بريارة لروشالات يتم فراتي وراء باكرين يعني اگر هردو آلي جهشتن ريكفتنا كي الهفكرن اگر هيا تركيا سرپرشتيا نافچايا آرام بك لقوري ناريناته بيجومان وقتي قلت ميزاني رونشنا بيجاري بتايبتي لتركيا جيمس جيفري وبتايبتي بسروكي لشكريرة يعني بخلوصي أكارا هي تهوي معني بلفاتن دفي لفاتنك أمنية هاري جرينجا يعني قواتي الدنيا صار مسألة أمني باشا وقتي قو مسألة أمني بسيرورك حتى 850 كيلومتر يعني كيم زيدا بتركي فكريدا يا باشا اخويا كرن يعني بيتشاوا ام بيجن وكان ها ام نابلت كن ام دبيجن روجلات وروج افاي كمي فراتي يعني دفريت كردي عفرين بيتشاوا بروسارا يعني جبركو لفدو كرن انه دفيب تركاره بيجبر بي امنيتا تركاره لا يخت قبول كرن رخي مجي مقابل يعني قبول كتر قبول لكن جيكوباني وقامش لو حتى دير فحمكو وانا ترك رولا كواي سركي تدبي او رولا سركي ندورا يعني حتى سربرشتيا و جروبي امني يعني ام بيجن او علي اف ان فبيج علي فرنسا فبيج علي كيف هكا رولا نيا سرك بي بس نيا دواجي كي يعني اي جرينج بيتي دا دما جرينج بيتي دا دفي نافي بيدي دفي دري دا دفي بيدي هشكربكي يعني كارولا ويتشيا يخو بخي بندستي تركادا بهشكري بيجي بي باي امجي موقع عسكر بوربت انجيش علي ملتي كرد خب هشكره زلال بكن هالوستا واتشا اي بكن رخي ريجيم ايراني دا يا ديجي هالوستا امريكا دركب افقاستش دفي افانا هادي برس افانا بدي دفي باكي قنديل في برس بدي تدفق صالي شويده تم هزاري شهيده دا وتدفر رزقار كرن غور اخر تناتا وتدفر كرديجي كي نهشتن كاب بلانات اتشيا كانت ناف رولا بيدتشي رولا جو ايرو جو راستا هيجي كي فرنسا طيبتي هيجي فرنسا طيبتي يعني فالف هاتني بوت خازي بكي وخازي هناكي نيزيكونا كمالا كردي افاكي بس مخابن اجداويا وي برسم براسي اجداويا وي لفاتني برسم باش بريز منال برسك فرد هيا يعني بروفاجيك نابرا يانجي بروفاجيك لهمبر هلويستا امريكا هيا امريكا دمك دبيجا او تركيا سيزابك جالي كيدن و لسر بيشاروجا دفري گفتگو دکه و لگلوی دگهجا ریکفتنا يعني اف بروواجی چاوتی خوندن لگوری ناریناته چاوتی شروفا کره شخد دفيدر ده مخابن ملتي روجلاتي بالتايبتي وملتي بن دستي دولتي ريجيم دكتاتور ده مازن بونا بقاسي ام الميديا الشكليوي خيايد ميزين ام راستيا مسكلينا ميزين يعني حتى وقت في ساعتي ام بيجن تشخانو كي دناف تركيا وامريكا دتشي بي دراستيه ده دوستي هذه نزيك يعني نمونه كيسج في دريش ترى طيب اردوغان وقت بيجي رزقار كنا قدسي واسرائيل فيش بيت هلاندن ونزا تشاوبي ورا الحقيقه راستيه ده فري ميزينا ام حميد زان الطياري جنجي اسرائيلي يرد عرضا قونيا ده جهه تدريب كرنا وايا شركة فابريكي سلاحي مظن نقابنا إسرائيل وتركيا دنا علاقات إقليمية حتى أردوغان بخسر وكاتياويت نقابنا بترول وما بترول نقابنا تركي وإسرائيل دنا يعني دفيدر إذا تكليف أنا جبدو تدر باقوت نبونا ناكوكي شيء دبن لسر مثلا ناخوي يعني تركي مثلا فتح الله جولان ويانجي هناك مسألة دي تركيا أمريكا آلية خوا كاري جارنا جي مسألة ديمقراطية كاري مسألة أو كشاي واي هذا تقدرتن وكاري هناك حنجتا لفدو بين ليه دراستيه ده دفي كرد عرب ملتي رجلاتي خشيك فين بكر ترك ندج من إسرائيلين ترك
ندجمني اوروبا وامريكا ترك بفانارتنا تكليوا بوارنا لافتكلي جانجي افرجون تي جانجي ناكوكي نبدا تشيد بالراسنا لا يتا انكار كرن لي بياداوي نسبتي رجلاتا نافين تركي نزيكتر بوار لفاتنا بكي ام بيجن ايران يان دولتنا دي تركي جبهات دولتي مينا ايران السر اساسك عقائدي هاتنا افاكر بس تركي داوي تشقات سروكاتيا اسلامي جباكي بس راستياوي تنيا دولتك لسر اساسك علماني دمشق تشقا اردوغان كراسي اسلامي الفكي وتخوازي اسلامي الدنيا عربا بخافيني افراستيا مساله اسرائيل امريكا تركي دوستي هفدونا حلفي ناتو تنا هفدونا بله جبو پیشروجا نافتچیا آرام لگوری استراتیجیت امریکا یانون گلک نارین گلک شروکاری سیاسی بیجن استراتیجیت امریکا درباری سوریه بسرکوه لگوری تخمینات و چه جور استراتیجیت که امریکا بکار بینه درباری دبر آرام ازج دستبيكا شورشا سوريا حتى وكا ايروت ميزيني مخابن روشا سوريا شو ريجيم تشتكتني دولتك مركزي خدي رول خدي قوات تني راسي تيدتني يعني بشار الشامير ونسيا كان جروب الدوري داينا قلت جارنا شورا باخبا روشا سوريا دستي دولتها دي اف دولت بتيبتي روسيا جاليه خبو امريكا وبداوية مسألة وقت أمور اللي بيزينن بقاسي جو كاغت دستي أمريكا دهن نكاريل ديجي روسا بيني روسا نكاريل ديجي وافكار بينيش برفيتنا أم بيجن رولا أمريكي رولا هري جرنجا راستا نها حتى وقت نمونا مثلا قدوه أو لشكري فنزويلا ده شيء تأثيره البروبليم نقابة دانستان نقابة أمريكا وروسيا كي وتأثير الرولات سوريا دجي كتير جبر ميراتا سياسة بهدو فقريدايا يعني كارل فنزويلا دجي هدو بن كارل دولات كتير كيف هدو ربن ليد مسألة سوريا بتهيبتي دا روس دخوازي خو جارانتي بكي تشيويد مسألة ده لأن بيجن روس حتى دا كاربي الهدية برجواندي أمريكي بسكني خو بخير دجمج أمريكا وجور قادنا راست قد فينا لكن وجبوي خاطري شعبي إيرانيا يانجي كريجيما بشاري أي تركيناكي روس خوازي طرفي خو جارتي بكي بيجن نيزيكي من ابن عيشه خجنين اما امريكي زان بلانا والكي بلانا امريكا دروجلات دا دوري بترولي دوري عربي سنه سعوديه امارات اتفاقيات تريليون دولار نابواده شي اف اي جرينجن واف برجونديه از هيفي ديكم واز خوك ايسانك الشخصك كرد لي رحتيه لجمع اف برجونديه سرب كفن وبلانا كردي نافي برجونديه دبي وقت امن كارن بينا جبدور بيجن ام بي ايرو صبايا صاله كديم بين كار بيجن لي ناكوكي قد نقبنا تركي وايران السعوديه وايران ودولتا دا تشيبي وامريكا بشي اساسي تدبي افيك في برجوديه موقع بلاتي كرد دبي ام تفيد كيف خوش بن انه روجلاتا نافي ارشتي تد شنابي بي غورو لك كردي باش بريز يعني درباري باراسنا ما في قال لي كرد لغوري نارينات لغوري تخمينات حتى ترى داي كي تقشبينه كو ما في قال لي كرد برتافره قرتن لغوري ريكفتنا تركي امريكي درباري نافچايا آرام ينجي ولقل وكو بيكاتيك نورمال تعامل قلبي ورا كرن تشوا في كي تدناره ازيد فيدر نمونه كبچوچ اشترى بيجم زبوي اتش تشوا بينها عفرين بشك بشي كردستان دبن دستي سوريا دستي ما تشو بس كردستان درنا راست چخا گرانه چخا نخوشه يعني جبوي ما داگر كر فرق ناكي ترد بعربي فارس بي لعفرين جاليه سوريا هو كمثلا لواء اسكندرونا كيليكيا لي جاليه كردستاني بد بشي كردستاني بد نكاري دولابي تن كردستاني دقي الجغرافيا تاع كردستاني ده شي داگر كر كيف فرق جمرنا كي عرف كردستانيا جبر فيجي دما ببرجوندي مخابن هيدي بجالا سياسي ندا رحي سياسي ندا نهج انا كسكاربي بيرو لا خوي سياسي مزل رابي دنا بلد وقوتك بصيني وكاربي الدنيا دا لدر اوروبا الامريكا روسيا تشخا شاندي انا كسيدر كنت در وقفتو جوكر ودارستان دجي كر ودارستان بيروز وباشي كيبون لي مخابج بل سرع دي ناخذ قوت من قنديله او قوتش دستي ومحوكر دنجي وزعيف بو ده وقت دنگ ضعيف جيبي لنايو معني قوي امي بحقش مسألة دركبن راستا إيرو تبارچه كردستان سوريا دلما ميزينه ما تعداي كفر مزنفاريا وتعدايا قوم خارجي كي جدستي قنديله جدستي ريجيم يجي خراب ترسري معات قرك الفيدري بيش باش بريز جبركو دما ما قال لك كرت خوازم في برسيش تبكم جوان بيج وچون وغهرتنين نافچه حتى چرا ده که الگوری نرینا تا آلین کردی آگداری وان بيج وچون وغهرتنانه آلية كردي دبير باوريه بدا كيم زيدا ام بيجن
كاري يعني كيم زيد هناك انا كسيد نافا مسألة ديا دانوستاندري هناك هنا او دانوستاندري تشي خاص يجي ام وقت ملتي كرد كيم دبينن خالص دبينن لي ديساجي كما هي في قتنا كرنا وجحموكي جرنتر ديساج مجبور في قوتني بيجم روشا كردستاني بهبدو بغريدا يا كردستان وكلاشا هناك على جنب بارشا بك الجامعة خراب جي كي بي روشا باشور باشا روشا باشور دما باش بي الجامعة جي كي باش بي وام وقت ملتي كرد ناينا محوكرن امي دا في سياسه تدبن لي ديسا جوكم اني زمان اج اتفاقي نقبنا انا كسي وبايدي دورونشني باريسي والهوليري تشتن بين تشيكرن اصحابها تيجي تترسم الدنيا دريا ورا بانغاس جهين انا كسي اتفاقنا نكرن او اتفاقنا نزلان وخيار وشكربن جبر قنديل بايدي اتفاقي بورناكي هكا نزال من داوياوي هاتيا وكان نزال بيقول او اتفاق جبوي كوش كرنا وين نجبوي بله نما يتجهش قال لك سباس جبو ميفاني مشروع كاري سياسي من الحسكو ايروت القلمه بو زور سباس جبو اخفتن انت ترمي خباتكار جگر خوين حبوش ج لبنان برف عفرينا روجاوي كردستان بريكت وبريار ايرو بگه گوندي خو راگ هاندن آریخستنا لبنان یا پدکسی بلاف کریا کو دو ترمی خباتکار حبوش اندام کمیته شاخی یا پدکسی ج لبنان برف عفرین بریکت و بریار ایرو بگه گوندی شیتکا یبسر نافچیا ماباتا تاکو بخاکه ور اسپارتن حبوش بریا چند روزان جبر نخوشیا خو لبنان تو بردلوانیا خودی و کوچا داوی کرد ام هيفينا ام ملاتي خو صوب سر لنجد خو ام كشي بقرن عفريني هيرو بن دستو بن ظلم وزوريدا ابن تراويست دري عفريني دي ساعت ام نوفي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا ام هبولي رحمتي جيجرخون حبوش ام سرساغيه مالباتي مالي حبوش بتبايي دكين لقندي شيتكا سرساغيه مامستا امين دكن سرساغيه دلو دكن سرساغيه سردار ومصطفى وزارود ويجي دكن ام سرساغيه ملتي ایرو لدورا ورسیتی یاب سر باجار دهوکی ور خصنا دهوکی یا پدکسی خلک آواکرنا کادرین پیشکتی بداویتینه لگوری و خوندنه کاری خصنا دهوکی یا پدکسی بلاف کریه خلا شهید نصر الدین برهک یا آواکرنا کادرین پیشکتی کلجیر ناوی خوندکارکی زیرک بو نما مستیکی بکیر به ایرو پنجشنبه دمجمیر پنج ایواری لوفیسا پدکسی ورسیتی بداویته ریو رسمن بداوی آنینا خله و ورن لدار خستن خل به دستپیش خریا رخصنا دهوکی و نویزگاه روشن بیریا پدکسی و سرپرشتیا هیام عبدالرحمن اندام کمیتا ناوندی یا پارتی دموکراتا کردستان سوریا بریوچو خيري بوزاني ريفابري گشتي كاروبارين إيزيديان لوزارة أوقاف حكومة هرما كردستان راگهان كو بسدما بككي ددمان هذا آليكارين دزگاه خير خوازيا بارزاني بو شنغالي هاتيا راگرتن ده انجام ده ايشو آزارين خلقي شنغالي و دجوارتر ببن بریا چند روزان چکدارن پککا لشنگال ریببری اوفیسا دزگاه خیرخوازی بارزانی دست سر کرنو دزگاه خیرخوازی بارزانی کار خوال شنگال راوستاندو بر پرسیارکی شنگال جی دبیجه به وکریارا پککا جانا خلق شنگال و زحمت تربه خیری بوزانی ریببری گشتی کاروبارن ایزیدیان لوزارت اوقاف حکومت هرما کردستان راگهاند اگر الیکاریان دزگاه خیرخوازی بارزانی نگهن شنگال آزارن خلک شنگالی و دجوار تربن جبر نبتنه دزگاه خیرخوازی بارزانی کارن خوال شنگالی را گرتنا بلکو رخصتن مروفی ناف دولتی جی کارن خورا گرتنا بوزانی گود جی دمان هذا اگر آلی کاری بسر خلک شنگالی نون دابش کرن راوشاوان یا مروفی و گلک خراب بیلوما او داخوازش چگدارن پاکاکا دکن کجا شنگالی در کبنو ایدی دستوردان دروشا شنگال دانکن داکو ریل پیشیا گهاندن آلیکارین مرووی وری بکرن هروهاری ببری گشتی کاروبارن ازیدیان لوزارت اوقاف حکومت هرما کردستان داخواز جه دزگاه خیرخوازی بارزانی کر کو لسرکارن خوال دورا شنگال بر دوام بو داخواز جه نتوین گرتی و هزینها پیمانان کر کو ریگریه لپکاکا بکن داکو آستانگیان بهترن درست نکیو ریل پیشیا بن پیکرنن پکاکا بیگ جاری بگرن لرکبتا 28/4/2019 دماکو دزگاه خیرخوازی بارزانی به هماهنگی لگل ریخستنا کنیسه لبراسکای امریکی علی کاری بسر خلک شنگال دا باش دکرن
چەکدارێن پەکەکە عێریشی وانکردن و کارمەندێن دەستگەها خێرخوازیە بارزانانی و ڕێبەبەرێ ئۆفیسا دەستگەهێ لە شنگالێ دەستە سەرکردن و ئەو خستنە زیندانێدا دەستگەها خێرخوازیە بارزانانی کارێخوا لە شنگالێ ڕاگەرد. Civaka Rojavayê Kurdistanê de nivîskar bi babetên xweyên cûr bi cûr hene. Mîna helbestvan, romanîvîs, zimanzan, dîroknivîs û çîroknivîs. Nivîskarên Kurd bi çi zimanî dinivîsin û çi rola wan di civakê de heye û rastî çi astangiyan tên di vê raportê de em ê temaşe bikin. بله تماشاوان هجا امی بهتر روشا نویسکارن روجاوای کردستان گنگشه بکن لگل میوان من لقمان یوسف نویسکار جو روجاوای کردستان سردان هریما کردستان کریه ام خیر هاتنا تتکن دم باش سپاس دکم اجبرکو تنو تج روجاوای کردستان هاتیم دخوازن تدسپیک اجمر بحثا روشا نویسکارن روجاوای کردستان تبکه روشا وان چاوای بله یعنی یکیتیان ویسکارن کردستان سوریه اسکارن بهتر سروی با آخفنش بر او بهتری هجمارک زور جن ویسکارا تداد جوان هبونا خود تداد بینن لی روشا نویسکارن جوکا روشا سوری بگشتی روشک آوارتایا آستانگی هنم بورا لی بردوام دبی چالاکی پرن گهدان بزمان هیا نویس هنا پرتوک تینا چاپ کرن تینا وشاندن تینا بلاف کرن و اسکارم بیجم گهدانک باجی چی بو بزمان کردی سر زمان کردی یعنی ولو پیشتی گو اب پرتوک هنا و گهدانا بزمان چی بجلای نویس کاران و جمع ورجی که خالی دا هفتو و ایدی نویسا کردی یعنی زمان کردی بهتر چوبینه باشه تبخوا برز تبخوا بزمان کردی و عربی تو دن بیزینه چه اصلاًگی لپیش نویساندنا کردی در دکون جخوا نویسندنا اصلاًگی همو زمانه دهانه لیا کردی روشکوی آوارته هیا جبرت دبستانی فرمی کردی تنه نه هرچی اوجی وقت بیجه کارکی مرو وگریدایی یعنی بیانویسکار وگریدایی او وستاندنا گو خپید وستینه یعنی و دکاری کاچه آسته خوندوان بهلگو نویسی وینا بشوپینه یعنی لی اسکارم بیجمتا یعنی باش دمشی روش نخرابه باش يعني نهاني بسكان روجافاي كردستاني مجولي چنه دوي دمان هذا خود نهاوك مشتر آنی زمان جی بهتر لسر هن برهم نویسکاران هنه اینا چابوی ایدس نویس بون بری ما وقت یکیتی نویسکاران نویسکاران کردستان سوریا ما سال چویتان ها چل پرتوکی و نویسکاران ما چاب کریه و ما بلاف کریه يعني انها روشا چاب کرنه باشه او يعني نبرنجكي فرميه لي امتكارن واتشاب بكن يعني باش اگر ام بحثا هلويستا النویسکارن روجاوای کردستانی بکن هلویستا وان درباری افغارتین کلیسان هردی چید بن درباری پیش روجا دوری هلویستا وان چید بیشن يعني چه برهمه وان درباری افغارتین کو چید بن هنه هر یکی وک رامان خود نویسینه يعني وك اشترى شيء بيجمو كبرنسيب يا خوا وك راماني خوا وك لانية خود نفيسيني هناك جيج في يعني الواقع جو امتدى هنا رازينا وهناك نرازينا هناك إريج دكن هناك بسند دن هناك رخنة دكن يعني هناك برنجي كينيني ودن رخيني هناك برنجي كي أريني يعني تكاري بيجي رنگ نفيس كاري باش يعني اللي قولي نارينا تب أركي خراد بن لهم برفان جوهرتنان يعني بتشي شوية كي بحصة روشي دكن يعني تاني دفكينن يانجي دنفيسينن برتوكن وان هنا لسر روشيان تاني همو ويجينا أدبينا هلبت نفيسي وانا صار وشيجي هنا اللي أقدر فجوار نافا بيجو كاربن بنفيسن ياد اللي خبيشن وكشو راماني خو بنفيسن وأزادية وأستفهم دكن يعني تنا يعني ليه دما جو درفت شيء بي كما يجي شنا بنفيسن يعني أبيك تواتك وكو خوا يعني راسي وكو خوا نكارم بنفيسنا
يعني ئاستەنگی هەنا ئاستانگی هەن بله. باش li gorî narîna te tu girêdana nivîskarên Rojavayê Kurdistanê bi aliyên siyasî ve hene yan jî bi azadane dinivîsînin tu girêdana yan jî nedin siya tu partiyekê de ne يعني ام وكا از دبينم وكا از فهم دكم نفيسكارك تنا جو هشو راماني بلاين باليكي فنغري دايبن يعني قبل الجور بهوريه وينادم يعني تبي انه بهتر نفيسكارا السر بخنا رخصتين السياسي ده كارجي لكن ليه شيء وانا راماني وانا برنسيبي وانا بهن لاي بغري داينا ليه از نفيد بيجم از بيجم كات تفج دو زيرش كيشا كردينا تشتكن يعني الكود فري دقنا هفدو يعني وكاربن في شارك السر فيروس بناها في واقع هاي ني بكن يعني كاربن سراس بكن او جمرا جرينجا باشن حتى ترى ده كتيا نفسكارن كردستان سوريا خدمتها نفسكارن كريا يانجي دكا و چه بروجين وي هنا كيش بكن یەکیتیان ویسکارین کوردستانە سووریاش ساڵا 2016 هاوا هاتیە ئافراندن یەکیتیان ویسکاران ji hingî hetanha gelek hejmarek zor ji pirtûkan çap kiriye govarek bi navê yekîtiyê Pênûsa Azad derdkevê werziya ew têda nivîskarê yekîtiyê û ê dervê yekîtiyê têda beşdar dibin di nivîsênin vêga hejmara pêncar li ser çapê ye ew jî demek nêzik devê derkevê belav bibe وەکی دیترێ چالاکیە دیترێنە ئێ بنویسێڤە ئێ بە ڕەوشەنبیریە کوردی بە گرێدایی وەک گەلک ینی پرۆژە زەحفن لێ پرۆژە ئەمایە گۆئان هاوێگا یەکیتیان ویسکارە لەسەر بهتر کۆنگرێمە نێزیک بووە کۆندرێمە ئەمکاربن لەدار بخن ji bo xwînek nû werê hinek guhartin jî çê bibin xwînek nû werê yekîtiya nivîskara lê ya ji me re got proja ya ji me re arman ji bi rastî got em ser dixebitin em dixwazin bi alîkariya nivîskarên Kurdistanê bi tevahî em karibin wek bi erebî dibêjî kombûnek yanî mecmuek loga wî em çê bikin got em karibin va têgihên Kurdî bikin yek. باش برێز çi astangîl pêşkarê we derdikevin astangiyên giring ئاستەنگیە مە ئێمە ئەم لێدێنە ڕخسەتکردی ڕخسەت ئەمەتنەیە ئەم بێ ڕخسەت کار دکن ئەم نزانوێ کەنگی کارێمە بێ قەدەغەیانی لێ تەڤیول و مەخۆنە ڕاوەستاندیە نویسگەها یەکیتیان نویسکاری کوردستان یا سەرەکە ئێلقا مشلۆ دمینێ و دوێ نویسگەهێدا ئەم کاروبارە خۆتکن ji بۆی بەرهەمێ نویسکاران باش اگر بحث آليان سياسي بكن من بحث آليان سياسي جي كر وغريدانا وان بنفسكاران يعني حتى ترى دايك ينجي آليان سياسي حتى ترى دايك يعني آلي كاريان نفسكاران دكن رولا وان بتشرنجيه يعني یەکیتیا یان نویسکار بخوا وەختا گوبتەنە خۆ کار بکەی ڕەنگەکە و کایەکیتی تبێژێ وەک دەستگەهێکی ڕەوشەنبیری یانژی یان نویسکارە ئەونا هەلبەت بە حەوجەدارێ ئالیکاریە ژلایەن سیاسی بن ژلایەن جڤاکی بن ژلایەن جور بجوریانی ئەو بە حاجەتی ئالیکاریە مادینە بڕاستی ژیانی ji ber karekî tê nivîskara karekî zor zehmeta û alîkariya madî jî gelek jêre divê lê bi rastî jî yek bûjdan bêjê kêmasî neketiye de alîkarî bi yekî tê re dibin. Baş yani nameya eger em bêjin nivîskarên ku li Qamişlo dimînin li Hesekê dimînin eger tu bi navê xwe te nameya wan tu bikîne nameya nivîskarên Rojavayê Kurdistanê çi ye çi dixwazin bikîne bi Xwedê ji xwe ez dixwazim vêjim heta niha heft şeriyekî tê nivîskarên Kurdistanê hene ji dêrikê dest pê dike ta Hesekê û Derbêsiyê û Amûdê û Qamişlo Tirbespî û Girkê li gêd nav dine ji bilî şaxîmey li Herêma Kurdistanê û liyê li Ewropa yanî ev nivîskaran tev de hêviyên wa inû rojek nû bi ser me de werê em ji vê pirsgirêkê ji vê astengiya em xilas bibin dawiya vê rewşa xirab bi ser me de werê em jî karibin yanî wek nivîskarê xelkê wek milletê xelkê jiyanek normal bibînin û tê de bijî em hêviya serkeftinê jor dixwazin hêvîne ku hemû hêvî umîdên we
پێکوەرن گەلک سپاس ji bo mêvanê min Luqman Yusuf nivîskar Rojavayê Kurdistanê gelek spas ji bo amedebûna te. îro li ofîsa rêxistina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Hewlêrê şîna kesayetiya navbang Mihemed Eşref Cemîl Erebo tê lê darxistin. Şîna navbûrî wê li ofîsa rêxistinê ya partî demijmêr 5 ta 8 êvarî wê berdewam bike. îrojineke ji bajarê Qamişlo 4 zarok bi cêwî anî jina bi navê Berîvan Cemîl 29 salî ji taxa Xerbî ya bajarê Qamişlo di xestexaneyeke bajarê Qamişlo de 4 zarok bi cêwî anî rewşa her 4 zarokan jî başin li gorî pizîşkên serpiriştiya rewşa dayîka wan jî gelekî baş e. تیما هەورێزکارên bersivdanê li Sûriyê bin pêkirinin ku derheqê welatiyên sivîl de li Bakurê Sûriyê ji aliyê çekdarên rejîma Esed û Rûsya ve têne encamdan bi tundî şermezar dike û daxwazê ji civaka navdewletî û rêxistinên mafê mirovan dike ku bilez alîkariyên mirovî ji welatiyên Sûrî re pêşkêş bike. Tîma hevrezkarên bersivdanê li Sûriyê di daxuyaniyekê de encamdana êrîşên esmanî li ser her du gundawarên Hema û Idlib ji aliyê rejîma Esed û Rûsyê ve ku di encama wan êrîşan de bi dihan welatiyên sivîl bûna qurbanî bi tundî şermezar kir. Rêxistinê te kes kir ku bin pêkirinin bê serpiriştiya Rûsyê têne encamdan mezintirîn belge ye ku Rûsya beşdariyê di tawanên cengî de dike li dijî gelê Sûriyê û civaka navdewletî te kes kir ku Rûsya nikare bibe welatekî aktiv di çareserkirina krîza Sûriyê de. Eroha tîma hevrêzkarên bersivdanê li Sûriyê de heman daxuyaniya xwe de eşkere kir. Ku wê kariye bin pêkirinin ku di heyama 48 demijmêrên borî de hatine encamdan belge bike. Ku bêhtirî heftê û sê xal li gundewarê Hema û Idlib û Helebê hatine armançkirin bi taybetî gundên Sehlîl Gab li gundewarê Hemayê bawayekî tund de hatin armançkirin. û got ku di encama wan êrîşan de bêhtirî 12 welatiyên sivîl canê xwe ji dest dane li gel birîndarbûna zêdetirî 42 kesin din. Rêxistina navhatî da zanîn jî ku hejmarek pir zêde ji jêrxane û navendên xizmetguzariyê û dibistan û avahiyên tenduristî û kampên derbederan hatin armançkirin. Erê li gorî amarê ne heman rêxistinê ku di encama êrîşên rejîma Esed û balafirên şerkeriyên Rûsî li ser deveyên li Bakurê Sûriyê bi kêmanî 1500 sivîl derbeder bûne û berevdeverên aram ve çûne. Di dawiya daxuyaniya xwe de tîma hevrêzkarên bersivdanê li Sûriyê daxwazê ji civaka navdewletî û hemû rêxistinên mirovî û yên mafê mirovan kir ku destwardanê di zûtirîn dem de bikin ji bo rawestandina şer û tundûtujiya ku li Bakurê Sûriyê tê encamdan. Eroha daxwaza pêşkêşkirina alîkariyên mirovî bilez ji bo welatiyên Sûrî kir ku pêwîstiya wan bi van alîkariyên bilez hene. Doh çarşemê cîgirê Wezîrê Derveyê Kurya Başûr Bak Myonkok seredana Şamê kir û li gel cîgirê Wezîrê Derveyê rejîma Sûriyê Faysal El-Miqdad civiya. Di civînê de El-Miqdad behsa kurbûna peywendiyên her du welatan de duwarên aborî, leşkerî û siyasî de serbarî pêwîstiya alîkariya hevbeş di navbera her du aliyan de ji bo rûbirûbûna sîzayên Amerîka û welatên Ewropa li ser Sûriye û Kuriyê kir. Ji aliyê xwe vekûk got ku seredana wî ji bo Şamê tekeziyeke li ser giringiya peywendiyên Kurya Başûr û Sûriyê û Kurya her deme piştevana rejîma Sûriyê eşkere jî kir ku ew ê beşdariyê de piştevaniya dubara avakirina Sûriyê de bikin. لاڤرۆف û Pompeo rewşa Sûriyê goto bêşkirin de peywendiyeke telîfonî de Sergey Lavrov Wezîrê Derveyê Rûsyê li gel hevşanê xwe yê Amerîkî Mike Pompeo aliyên mirovî ji rewşa Sûriyê bi taybet rewşa her du kampên hol û rukban yên derbederan goto bêşkirin. Li gora Ajansa Rûsya Lyom li ser zarê Lavrov belav kiriye. Lavrov daxwaza vegera derbeder û penaberan di zûtirîn dem de ji bo cihên neşteciya wan yên herdem kir. Got ku rejîma Sûriyê rewşa pêwîst ji bo vegera wan dabîn kiriye. د انجام ارمانجکردنا باجارê Ceblê de li Sûriyê ji aliyê grûpên çekdar ve welatiyekî sivîl hate kuştin û çarên din birîndar bûn. Jê derna xwecehî nêzik ji rejîmê îro belav kirin ku îro serê sibehê hin grûpên çekdar ku li parêzgeha Idlib û Bakurê gundewarê Laskiyê li nêzîkî sînorê Tirkiyê belav dibin gundewarê bajarê Ceblê bi mûşekan armanjkirin de encamê de welatiyekî sivîl hate kuştin û çarên din birîndar bûn. Ziyanên maddî jî gihiştin mal û milkên welatiyan.
رژیم سوریه دبیجه تنه ولاتن آلیکاریا وان کریه و بجداری دوباره آواکرنا سوریه ده بکن. لیبری دوباره آواکرنا سوریه پیوسته هریمن کردستان سوریه و ادلب جه ترور ریزگار ببن. رژیم سوریه هلوستا خواج ولاتن کو بجداری دوباره آواکرنا سوریه ده بکن ده خویانی و دبیجه تنه ولاتن آلیکاریا وان کرنه و بجداری دوباره آواکرنا سوریه ده بکن. لیدوانه که دج اجانسا نوستی یا روسی را بوسینا شعبان راوشکارا سیاسی و راگهاندنیا سروکاتیا رژیم سوریه لسر زار بشار الاسد سروکی رژیم راگهاند ولاتین لدیجی وان شر لسوریه داد کرن دی بشداریه دی دوباره آوا کرنا سوریه ده نکن تنه ولاتین الیکاریا وان کرنا پیوندین وان به رژیم را خوش بون و بشداریه دی دوباره آوا کرنا سوریه ده بکن شعبان هیوین خوادان خویانی و گوتکو او بهوینا چین ایران و روسیا جوالاتین سرکین بشدار دوی پروسه دبن و تکسکر پیوسته خاکا سوریه بگشتی به تایبت باشوری رجولاتی سوریه واتا هریمن کردستان سوریه و ادلبه جه تروریستان رزگار ببن تا کو پروسه دوباره آوا کرنه دست ببکه. هر دوی درباره ده روشکار سیاسی و راگهاندن یا سروکاتیا رژیم سوریه امریکا و هفپیمانن وی به پشتوانیا تروره ده سوریه ده تومت بار کر و گوتکو ارمانجا امریکا او بو کو کریزا سوریه تا دمک درش دوم بکاو زمین آوه ور روخاندن لگوریکو اجانسا روسیا لیوم دوی دمیده بلاف کربو شعبان او یک دو کنگره والیدای یه نفدولتی درباره روجلاتا ناوین لموسکوه روژا 19 ماه دوان 2019 گوتو سر بار کر کو چجارا ارتشا رژیم نزیکیج ناورنا ترور لسوریه دهات هزین امریکی او ارمانج دکرن و ریگری لسرکفتنه دکرن لی روسیا و پشتوانیا خویا بردوام ji rejimê re ji destpêka şer Sûriyê rê neda ku sînaryoya Lîbyayê were serê Sûriyê. Ji destpêka sala 2019 ve Rusya daxwaza destpêkirina dubare avakirina Sûriyê dike. Ewropa jî di adara borî de ragihandibû ku ew ê beşdariyê bikin bi merca vegera danûstandinên Sûriyê dibin sîwana biryara navdewletî 2254. Lêya balkêş ew bû dema Trump di heman dema ragihandina Rûsya de لسر تویتا خوا بلاف کربو کو عربستان سعودی دلشونا امریکا پارین پیویس جبو دوباره آوا کرنا سوریه الخوا بگره لی سعودیه او یک رد کر. وزارت بروانیا روسیه کشتنا 4 لشکرین خوش والی گروپین چکدار ولی سوریه رد کرد. ده دخویانی که ده وزارت بروانیا روسیه راگهاند تو راستی نوچه کوهاتی بلاف کرن درباره کشتنا 4 لشکرین روسی جالی گروپین چکدار ول باجار حمایه نینه گوت کو تبایانونرین هزن روسیین کل سوریه دمینن به ارک خورادبن و دروشکه پر باجدنه. روز به روز و چکدارین رژیم اسد ایریشن خوالی سر گندوار ادلبه گورتر دکه یا هری داویجی بجمارک اپراسیون اسمانی او دور آرمانج کر. جدارین راگهاندین دانا خویا کرن کو چکدارین رژیم اسد و روسیا بتوندی گند جبل زاویه الباشور گندوار ادلبه کرنا آرمانج اروها باجار بسلقاجی به برمیل تقینر هاتا توباران کرن کود انجام دزاروک کاتا کشتن و چند کسندن بریندار بون. جالی خواجی بروانیا سیویل دیار کر کود انجام بمباران کرنا باجار کن صفرا لباجار اریحا 4 سیویل بونا قربانی لگل کتنا زیان مادی مزن لهمان دبری. گروپن چکدار بنگاه حمیمی مالشکری روسی لسوریا آرمانجگر جدرین راگهاندین اشکره کرن که دستیا تحریر الشام به 35 موشکین گراد بنگاه حمیمی مالشکری روسی لگوندوار لاصقی بتوندی بمبا باران کرن وکو همان جدران دانا خویا کرن که او ایریش وکو کارودانه که لهمبر بمبا باران کرنا بلافرین شر ین روسی لسر دورین لباکور سوریه هاته انجام دان. بری بداوی هاتین جارا که دلمی سرنوچیاند بیراوت بینن. جیمز جفری شانده امریکای تایبت بو سوریه لگل برپرسیارین ترکیه لسر آواکرنا نافچه آرام ببی چکدارین پیده ریکفتیه. گره بدرسون دبیجه اگر هیا داوی آوی هاوینه ده کمیته دستوری سوریه وره آواکرن. خیری بوزانی برپرسیاری کاروبارین ایزیدیان راگهاند چکدارین پککه جیانا خلک شنگال تیک دانه.
رژیم اسد راگهاند کو بتنه او ولاتین پشتوانیا وی کرنه و بجداریه دو دوباره آوا کرنا سوریه ده بکن. گرانو چند جواره هاته پیشکش کرن هر شاد و وقت هار بن.